Te hakane ka kenti jong kane ka program ko so rupai ba na mata ka MDC election ngadan hang ni hanong thamai constituency bat Ninyo ngau ka ka bau pai ba jong kanong thamai gi dan banong ka kamun pentip kandidat ba hang ni hanong thamai constituency ki dan katu kan teli kertong kate kan ngot ki kertong ki balang thamai la banong ki bawan man ya kon man ai reng hakane constituency te yang ini skap upai ba udon banong ayu halor ka ne ka MDC election ka bansawan constituency nó thoải mái thì cũng là cái election MDC mình ta cái này cái election MDC mình ta thì cũng bận xuống empat itu thao nomor kandidat ru dong bun kita thoải mái nomor kandidat barim MDC ru tu belak khlat no thì mình ta lawan kita thoải mái thì kita thoải mái thì ban ya batai lupa ru kan kham namar ba ban predik te kasitom te warla tau CM bo mantaru lawan contest no nanong thamai te menta ka jingele kalong untuk si bondo ban ya to ko nomor ni CM ru menta badang long thamai ba wan hang ne menta te ni kongres bidang sumi ru empat itu isau te upra ru ulami biang te ban predik lupa pat unu to ban wan syakhamat ban rai ka jing job tem mlai re te ka kham shitom tambanga su kerpat ekanya kinong song senong jong bro gawe ka khasi jantia ba kimdai man shim sting ikani ka election MDC ga ndai man shim khia tan ka election MLA henry ngidai ban shim khia ba hai kani ka election MDC namar kadai ka benta ka ba khia bat ka benta ka ba don kam ha namata ka negari ba ka chai ban rio jong ban yada yang ni hababon kiliak kata ka syong hau pai ba kata ka syong hau pai ba unong jiet kita ginong mi khamat kidai balong ki bastat ma kidai balong ki bastat ban jiet ginong mi khamat bakin wan yalam syakhamat khanang ba kumbalong menta men hakani ba pi ong pi la bun ka ching thut hapo de su konsil tengim kwa su ke men wan kum kata ngi kwa hi ban wan nong yelam uba biang uba nang bastat ba kham tip yaki nadok shadong ki badai yaki kam hapo de su konsil khnang ba ki pai ba ro kon num donong gen mana kadi iya statement jong chief minister ang ba ulong confident ba ka NPP kan room sa council ha baro atli gitu sa council jantia ba kasi hi pinde keren ya kata nai subu kumbanga ro menta subu kumbanga menta ro ngan dei to NPP ngangan ong hi kumta ladang ade hupura ro ngan ong hi kumta ladai kongres ro ngan ong hi kumta ha bangin rule ngin job in control lut baro khai na dong sadong ha ngin yo majority be dia kata ka julong ni kap do pi ga jing scam ga jong giwe gi sang hang ne no tama like maka NPP like na ke NPP te like na ke NPP te ngalaya kan tu kat ni ki brio jonga ki banga si kendu bah kan ki kam election am de itu pi pakin long long gom no nong pakin long scam hadu kata-kata kan bakin rai bangin jit unding pen bangin jit unding tabu unding bangin jit mamud bau unding obi ka jing job ai ka dingale apareng parti iyo
ban batai kata dewa anga shamjing fi tambah kubur tengah syuasgo balong ba kabala khamia bahate kadek NPP taba ngamti pada ngaru ngampat dia kendu te eno ru kiwi ki parti te kiong badang long ki kena ru ki kandidat ru ki kena ki deng long kena badang long thamai te ngamti chu hadu kanu ki pai ba ne ki orang ba apat kenjit parti ne kenjit yu kandidat ne hi kata gasong don ki baong ba ngenjit parti ru kandidat dapat ngenjit kandidat ru ni habda pikir bah banjit kandidat dengan hapet bah ladangi don kam banjit ya ka parti ladangi don kam banjit ya ki kandidat kata kasyong hakajing start kejongi ki paiba ban raya kata tahu sampai di sementara ama collection mesti ya sebentar bilang ku paiba ada melek kabur di habla kalau kamu nak collection mesti jadi ta kan bangai kata tangai lati jadi tu sing ai slit habla inre ngam dan puar hera bangan pensang shit lene bangan keliru ngam dan puar hai lati sadukan mentang-mentang panang rai sampai hatu puar pat lai kanang ya puar kisi sampai kami kabaya na panang mesti nak konstitusi sampai tangan bangai ti otang ubure ngampat itu tangan yang kan dia kata bangai si ngam dan puar bangan nayi hadapan nayi Hani anak mai, kalau ke triangular contest, nama kata rajul tu ke kamno so prai. Amnu bersupai kalau kau web kan, kau bayar serum sanan tahi. Baru aku beri lakwa ke wind of change. Kalau yang jengkelas ni, kau menongkong ikwa manra ya ke 371. Kalau mungkin long try hakani ke. Kena gari kebri new trap. Ladam lah manra itu kamu kan urlong itu ke Meghalaya promotion investment. Mon ai lease gitu di company bahaya kamu gila kelamarau. Kalau lagi ai kaman ya kita try muluk try cekak ke biang. Yo kamlong kontak. We need a complete change. I saw BPP is the only party who had a vision and even wisdom also. Kung ipa yuba Ricky bro kung MP sipo ka Lok Sabha mo ila witness ngila iwo la keren la yumde busulit sisong kalan kiti la keren ka kam golong long kata compare nang la keren at least Jadi parti di kamu kajengnya pun. Ay kang ni nga katahi triangular contest hi tang bakal ka kam i so prai. Jadi ni konstitusi. Anang ni nok mai. Taka ilong kamu taka election am disi lah isingan nampak. Ni nganang i jar tapi. Mata. Boleh. Tip sa bam yo ngoi ai tangari la de bam ju de kam lek bam ju dai ai semua ngam tip rasa. Longi dari ke pot lek tabut ngi kat habang ngi ngoman ngi ngoi ngi ngi pai buriu uno bai kam kumta kan tangi thabai sata ban ong ban yalek ban yalek shor ban yalek yawan te don por na mar balai ngi babe belah takada kamu tim 4 Juli singap ya kajeng andon por saya ingin babe belah na ni singap na tapi pensiun nurun kum na pakta banjir tinggi hap yak pet kan dalam poi kata kapor ngin hap pet kalau kumno kita kan Baik di sana yang idon di kongres kayak try ke bakam isan kemar ke BB ni ngam sana ngam tip rai kata teh ngam tip 4 lapan mah ini jadi kandidat sana mentai di Batamai sudah kini kandidat sini hoi Batamai tang new pra itu bamen sem bayang MLA tang tu dang yang ju Long kumna yo BPP
biang je lepas ni Antiti tik ni jar kongres lu ngacu asno war tentu bagi elek meeting tentu biang je tang mam la ban tip mah hakatu ka kam batang sisngi tentu tip mano ban ra mano ban rem mano ban e tip ka chong ho pai ba kan ka tu mah ya ka kam je nya thap tentu te mano ban tip mah kam ba jar ta kan simet dah collection mentah kelajan panggil nang kumai kalau nu ka saatnya kerang peja ni kat kum ka jigi jonga hi hadu menta te man ong khruj em paja em hanong thuma jigi ka ilong normal hi kam dong bodong in ya kende nengin ya ayu ni padilong ya kata ro ka jigi khun te menta ka mulai hi ka leng sodong bai mo social media fi hi te man ong te u ban job barem te ka shong ha khti jong pai ba hi yanu ngin jiet nim no kam man ong ba un job uta dengan trai ka ki pai ba hi boro hi ki atip hi ki anang ki start hi they have the right to vote ki tip hi na mangi menta ngila immigration ngila nang ngila start mangi astu kham ha ka benefit ti ngatrai pai ba ut kham ha yanu jiet ma yanu kin jiet tong maka menta kan ti kin song nang rem kum noi ketong tiba pinjit akan nang kam pinjit beri ba kum noi manjit hi yo brio umdai kumpor ni menshwa mo por bagi nang isong si election menshwa ti ni si jit ka bi ndai perthai menta ko makalaong hi na basdang ni pingi la sai ha ka jing lan start tinga tharai hi manjit hi kam dai shu ngi jit lemur ngi da pensyong nya ngi da pe ngi da wo tinga tharai kata hi dari kecil pair lah saya berangkat MLA pada NBC election. Fi shua bangin jom sa kata ka jing pair di bantip shua ka MLA ka MDC. Tenrai buon hingi kham listing ya ka MDC. Namar bangi khen mo tang ba district council gin thabot le yu ram le rum le. Ndai ka ban kong eng di ban sim khia hi man ta ka kan ti namar bale. Mangi su thu hi namar ba kani ka MDC election kani namar ta ini iri jongi hi kumno bangin yada ka reti ka dustur ya kini kita fila ibon ki jingmi ki issue man ha me graya jongi hi ado ki an ki section na ki jaka ki buta jongi tira da kam non nimnang banjien ki representative jongi ki babyang ano ki babyang ti ngathai kan bu jingmai kalawai ka jongi tang tai